Koji je broj bila? Broj 10 je on bio. Nema njega. Nema, brate, nema. To samo može Manchester City. Ajmo, Barcelona! Kako vas javno? Što ti niš ne pričaš? Uvek igra. A znaš kako je situacija? Malo igra, vidi. Za plaćanje sad ovo ostalo. Da bi malo, nema onog žuće više, ne žuć najgori. Ja sam plaćao prošle kupise, ne? Postoji. Kako mi dalje, svi ovi? Lopta ne može biti. Ima 25 igrača. Vidi u desnom krilu. Vidi. Dokaj. Ne daj dalje! Idu. Gdje je Đuka? De Bruyne! Vrata majka De Bruyne! Onaj mali čudo. Najmlađi. Što će raditi? Zdravo. Nedaj! Nije. Ajmo! Daj, evo vidio sam.
Brzi dobro. I pošao da vidi. Pa dobro, Bravo. Ujebi. Ne vidim ga. Ne vidim da mi to... Ovo je baš, ja. Ovo je svira vlog, ti. Ti sviraš, čovječe, Bože, da nam je Gledaj malo! Mene je dobro mislio, ali svoju pogrešku pokazao. Jedan pomaš, kad pokaže to njihovo da. Da nije onaj priznao da je ovo što Sad popit pivo, malo. Sad samo što sam pivo iskratio. Kasnije će biti kasnije. brzinom odlazi. Nek ide. Drago je nam da ide. Jedno da gledaš koji vidi kad mlađe tamo šata, šta je, zove mlađe, šta je to god, evo, kakvi šata to je. Umro brzo. Jeste? Brzo. Jutro. Bravo! Pa nije trebao dribling, odmah kad gleda na plasu ili ne mogu reći, dobro je to, ali trebalo je dati gol. Ide ovo gol. Nemoj da to. Pa mora. To mora. Bruno Alves. Neki evo je ti. Bila je koja mlada u crvenoma, nisi ni okusio. Ovo je, leti. Gleda. Mak. Došao je i ne znam, vidi, ja čim za evo. Bravo, tako, samo ono. Dobro. Jesi mi kaj? Sam ti vidiš, skiraj ti. Kako je lijepo dao, izađe sam na golmana ili samo da je čupio taj njega, on dobro je lišao djelo. I nema, hvala. Radi. Ovo, ovdje radio. Ovo je sad bio digao ruku.
Onaj, nije, šta nosi? Nije bio prošlo, evo onaj, sad igra. Ma igra smije. Snada! Bravo, Kovljen, bravo. Bravo. Šut je bod! Bravo, Andre, bravo! Stari su ovi! Ovi sta. Šta trener igra? Brovi! Šta mogu? Pa dosta. Odbrani golom bija. Nije prvo ono govora igra se vrati. Sa linije. Minus 3 šanse, 15 minuta, ona nije to upio, ne znam. Ona je morao biti gol, jebi ga. Dobro. I ona i on. Pa dobro ovo reći, ali ono je morao biti. A bit će, ja mislim, 5 komada. Mjesta uvijek. Dva, dosta i... Oj, biješ šansu te izvuči. Udarmo ga sunce. Ovo je pesta, prodala ljudi. Samo se ne čuti. Ne, mali igra. Mali je bolji. Trojka je najloši igra. Mali konaj. Serije. Jedina pomoć mi ne možeš ti to vlagat, jer sudija jest ljepše neki. Sad ga po vrijeme. Aj ulaz! Ulaz! Idemo. Malen golman odbrani ovdje. Nije, ali izgubio je. No, on će ga slušati bez da gleda Dobro,
je tebe. Evo se pogriza. Da ima i bolju ekipu. Na Majević ne mogu dobiti, ali hvate i Zašto naprijed da pobjedi? Najgore što međe na međe da udari. Žvako! Vaš lekir do sudija Bog, evo, šta ti je to? Skače, čovjek udari glavom loptu, čisti. I to još nije dobro ni uvatio. Ovo je naš. Nije dobro ni uvatio. I naš ekip preći. Ako je svirao je, nema šta. Bravo. Nema šanse da. Još on. Zamalo ga nije. Bravo, Čavi, Gotovo je, gotovo! Hvala daj! Bravo, Barcelona! Bravo, Barcelona! Bravo! Pogledaj, raduju vjerovatno, ovo ima je... Može dobro. Ona je tamo. Mora još jedan, hajde! Ovo je visoki, ne znaš što skače. On je jak je kod gol, jači od viške. Jači od viške. Ne daj mu me! Stoper, bojimo, danas igra stoper, danas nema ovo. Ajmo, ajmo, ajmo! Dobro je viške. Bravo, ajmo! Halo. Možemo.
Pozdrav kolega Nebojša, pozdrav slušalcima Radio Gradište, kao što si rekao u okviru četvrtog kola regionalne lige Grupa Zapad, ovdje u Grbavcima na stadionu Gajevi sastale su se ekipe 13 Skojevki i Plamena iz Donjeg Vodičeva. Od prije nekoliko trenutaka ekipa 13 Skojevki vodi sa 1:0, a u 16. minutu strelac je bio Slaviša Kovljan koji je preciznim udarcem savladao golmana gostiju Dragaša. Od samog početka domaći fudbaleri krenuli su dosta agresivno, ambiciozno, imali su dvije izgledne prilike, Siniša Radoja i Slaviša Kovljan zagrijali su dlanove vjernih navijača koji sebe nazivaju sikiranti. Dakle, ovdje od 16. minuta ekipa 13 Skojevki vodi sa 1:0, ali sve uši, da tako kažem, da ne kažem oči, su uprte onaj meč u Gornjim Podgorcima gdje se sastavljaju Sloga, Dipo i Vodeće Rijevče, i ovdje već imaju kalkulaciju da poslije ovoga kola i pod uslovom da se poklope neke stvari u Gornjim Podgorcima, ekipa 13 Skojevki zasjedne na vrh tabele. Dobro je, nemoj više i dođe. Ajde, Boro Barcelona je tu i opet ću reći, ponovo je rekao da će biti minimalno 5:0. Eto, pa ćemo vidjeti da li će se njegova proročanstva u dosadašnja dva domaćinstva ovdje, prvo u Dubravama i ovdje, Boro Barcelona je pogodio rezultat. Tako da... Ima i njih, one su za sada tihe, da kažem i to da ima jednu stotinjak navijača ovdje i uglavnom atmosfera onakva kako smo već do sada prenosili našim slušalcima. Dakle, zdušno se navija za ekipu 13 Skojevki i svaka nedelja kada 13 Skojevki igraju ovdje na stadionu Gajevi, sikiranti se okupe u velikom broju i to je jednostavno praznik fudbala. Tako su se nazvali, ne znam, pokušat ću da istražim i to, zašto baš sikiranti. Čujemo se, pozdrav. A ne ovakje peko niko. Pani je vlate, ne? Iza! Leđa! Bravo, bravo. Vidite, on je šuto loptu jebote, ne. Jebo maj šta svira ovaj. On šuto loptu će. Pa čovječe, Bože, sidi. Svira prekšaj. Da. A, svašta će biti. Šuto loptu sam. Pa sudija, šta svirao, brate mili? Moro prisutan. To je biti.
Ala pobogo si, brate mili. Goro Barcelona. Ovo je rekao za studijsko ime. Koji bi je Kako se ne vadi kopačka ovdje zlata na ako mi svezo dođu, Nedaj, nedaj! nije penal. A je na samoj crti. Jedan na jedan! Janova, za Lijevčevu, recimo, od prvog minuta. Lijevč vodi Janova. Ja Bori, nek zna. Mora je zauzeti se. Boro! 0-1! Ovo je namjesti i golmane, jebem ti, vidim. 0-1! Golman je namješta zid. Hoće po golu sigurno. Po golu hoće sigurno. Jebem te, radi. Bravo! Dobro je, dobro je, dobro je! Jebem te malena, pa ruke iza glave i samo glave. Pa nogom ima. Linija, dala, linija, ne smije gledati, baca kao. Hoće da bude u centru. Bravo! Čelaj, čelaj! Isto da, isto koji mi bodova ima. 8-4-0. Ovaj ne valja aut, jebem te ja. Čovjek hoda i baca aut. Mali, ostao na liniji. Ona je ostao dobro. Mali, ti mali, šta? Pa ti plavi, bum ti. Bio u golu. Pa 17 bio konstative, bre. Sad sam. Primio ovu loptu odbijenu.
Ona je njihov plavi, ona je što ima kosu plavi. Njihov prije je što Sad će var soba. Gol, var soba. Ko je dao sad gol? Koga ti pita, Unija? Ovo je stalo. Oni udari ugol, stvar svišta. Sudja! Staj, ne bilo odmah. Sudja, šta je sad to? Oni ga pitaju kaj. Halo, čovječe, šta radiš ti? To je digao zastav, nije šuta na gol. Sam to ne kobljaš, ti neće mnogo. Gol. Ovo nije se odbila lopta. Sad prizna gol, a ovo je naš opsad. Devet ili 11, nisam sigurno od njih dvojice. Odmagni se od sudije, jebote. Aj, mira. A što će ovaj držat zastavcu, čoveče, Boži, digo zastavci, drži zastavcu. Bolji se igramo. Hajde, pet komada, to je naša nada. Hajde, Barcelona, veni se. Šta će biti sunce? Tako, ajde. Tako, ajde. O, jebem ti mater, Boži. Hajde. Jebem, kapitenski. Znaš, ima loptu. Da, još jedan opštaj. A digao prije gola šta? Prije šuta, prije što bi imao loptu. Je li ovaj sad to ga, ajde. To kolina bono, jebem ti neđu. Sad offside je. Offside je. Nije offside. Evo, ovo je veze s loptom. Ovo je vodio samo loptu na offside. Da mu je dao ono bilo. Ajmo kapitenu, bolje lopte te daj. Vi je sad prodao jebem ti krug. Možda to sudja mora napraviti sve sama ne bilo. Kapiten prodao dvije lopte i to je dvije šanse. Primio pare. Imaju delegata, sudija, offside, javnik, što ćemo pomoći? Delegat da on pravi igru. Ali on će napraviti isto da su uvijek krivi. Ali može da bude čovjek pa ne napiše. Što će mu pomoći? Ništa. Ništa o tome. Najbolji sve! Ivom tiče. Hajde, Barcelona, boli se, Barcelona. Boli se. Ajmo, spusti loptu, razim igrat.
sudija digo optaj i držao zastav, su oni šut onako je da Govorio prijestu bateriju. najprije je bio Lako sudira. da pomoći neće znači. On je svirao, čovječ, on je svirao. Dobro, mi možemo od 3. Ja. Šta pričati? To je on kad krenu. 3:0 trebalo biti za nas. Što da ne bilo? Te odmah poslije ono. I sad je svi. Skoči glava lopet. Što preko da vrati? Kad imaš pravi. Sudija, Petru, svoje zastav, to ostavi, nemoj je drugi pjašak, prva lopta. Moj sudija. Pa šta je on njemu rekao? Mene čudi samo šta je on rekao sad pomoćni glavno. Rekao da je pogriješio, eto šta je Rekao da je pogriješio. Sad je sad dok ja sviđe vam sa tribina dođe. branio se od buva, zato je vratio zastav. Jebem ti sunce brezobrazno. To je offside. Ako se digao onda je drži jebo je ti. A šta si pogriješio? Slavić nakon se. Jebem vam sunce, te vam jebem. Ne znam što se digao i što se digao. Pravite sranje ovdje sam. Kad ga gledaš, počinješ da je glup. Kada je dobio batina sudija, nije čudo što je dobio. Znaka, bravo Majdi! Objavi jedino što u Grbavcima priznaje var. U Grbavcima, samo jedno u Grbavcima. Jedino isto dolazi policija u Grbavcu, nigde na drugom mjestu. Bože moj. Isto je tu, daj gore knjigu. Napravili su da smo vukovi. A u druge mjesto na jednog na maku, a što hoće, samo su vukovi. A što sad nismo ono da je prekršaj? Konjino je. Šta ne može? Ove sranje da vidiš šta su napravili jednu. Jandra! Jandra! Nije cijela lopta mora ići. Čim vi pogledaj, on ne da kontra. Ruka je bilo. Koliko ne gubi? 1:0. Jer sad nema offside, a? Bio da je dirao. Nema offside, neću više nisam. Pa da je dirao bio, ne može ovako. Momci, samo pomalo svirano. Aj igrajte, daćete vi gol, ajde. Tako. Bravo, momci, ajde! Šarka. Rumoć. Bravo. Jebem je u krugu!
Alo, Ronaldo! On je bio da ih ispire. Imaš tamo, imaš tamo. Ja ostaje sam čupo. 6. Ja kaj ona njih brani pa izgleda. Sad će 6 mačića. I ovaj dobar. Krpaj se hoće mač. Nek nosi mač. Kako ga drži sudija? Kako je to? Danija faul, sudija, Danija faul. To ćeš ti toga karto, pa zna to. Znaš ti kad gledaš kuć odnić kuć. To šiprak je ovdje. Vidi to kucu, vidi ga nema. Bravo, bravo. Vani, pa nije, znaš, pa nije. Hajde, Selina. Imaš tamo samo. Dobro. Pusti ga, pašće! Kako sve svira, zadnji jebem ti, kruti jebem. Jesi dobio jednu stotku od dvije? Brko je platio, on je platio. Sigurno on plati. Aj plati nam piće pa ću čuti. Ja je ne mogu učiniti. Nemoj sad, što to svira? Da me sad ti. Ovaj Petre, jeboli te Petar i pao. Nemoj, prošao je Petar i pao, sad je ne znam ko. Sad je gospodina i mala gospa i Petra. Petar je glavno. Nećemo to. Bravo! Sunce u pitu. Pa jebote, Bog te jebote. Sudija! 3 minuta ključno isčera odmrčilo napolje. Jesi normalan, sudija? Desetka. Pa imaš karton, Bog te jebote, šta šutaš loptu? Pare sebi ti glava jedna. Imaš karton, šutaš loptu, jebem ti sunce, Bože. Ne razmišljajte malo. Samo mora karton kod samo. Ajmo! Gdje možeš? Pao, gotor, pao. Ajde, pređi u desetka, ne šveć, čudaj. Duša moja. Ko vas je poslao vamo jebem? Ajde ti bajo nešto pilaru. Idemo ga drvo. Daj to loptu, daj. Šta ljudi rade, slušaj jedu. Nije loši sudija došao. Ne, bit će ni još gori. Da je buka. Bit će ni još gori.
A Bože! Odmaknut od lopte. Evo šta uz lopte. Sad je najteže. Ja nula. Od prvog minuta. Pa jebem je, mater mali, u pitka bio prošlo najbolji. Vidio. Bio najbolji, sad ne mogu znam. Luka! Evo kontre sad. Evo je! O, Bajdan opet van! Aj vid, možda nije bilo tako. Švraka, daj vrati. Gledaj nas sad. Možda kad neš snimat ne pođeš kuć. Ljubane, nije to 95. Kad se pušao. Ne bada desno, mi ležemo lijeli. Sami ste! Druga! Pa jebe ga mater kolju. Pusti! Ne mora njega uopće. Čudo nije svirao. Ali je zlo. Ajme da ljuba lopta! Čist prekršaj, nije svirao. Čist prekršaj, on nije svirao. Evo kako se zvuče dozda i tu Boris ne dodaju lopte. Blizu je tamo. Sad trebamo mahat, to je bio prekršaj. Duga! Ide, eto, ide! Kreni! Šestka! Kreni! Ide, Kraj. Nisam sam reći jednu sudi, sam reći. Neću na trener, neka trener. Nemoj objašnjavati, to nema pojma u životu. Ajde dolje. Ajde dolje. Sunce, znate kaj da ste zvuka reći. Bravo sudije, bravo sudije, bravo ste u radu. Ovi ljudi stali su lopta, nikomu i on daju gol i on jebem. Daj, jebe gol, mater mu jebem u firmu. Jebem.
pička i matera, to treba protjerat sve, treba tući. Treba tući da ne treba izvršiti. Ko je izašao, da li? Nagaju piješ, ama. Nagaj potuči. Nije jako sam. Pa da ti udari u oči, evo ovom turniru. Ajmo, dole, samo uzmite, zatvori. Dole, uzmite. Bravo, Daro. Kako je Daro? Nasike vas. Ja tebe ne imam pola. Joj, kako je namo? Ovo je ovo žirno. Izašao onaj, što je bio ovaj lijevi bek. Kako se zove? Ima li ovo? Lovrić ranije. On 10, pa. Ušao do Raša. Ona što ima kata. Da, njega je izveo. Da, mora ga izvesti, bote ne on je... Ali šutu loptu sa žutim kartonom, poslije zviždao kad šutne, evo ba to... 10. Da, progledamo kad, znaš kako progledamo kad se... Karton čisto sudac. Eto, odbacio i A ovako. već ima, žuti i Imaš ti rezervnu bateriju, Bora. Basta lepo je ovo, sješću ne. Sudija, djeće je mogu ti mater, hoće u 16 gori. Eto tvoj bacit. Ne znam. Šal je bio jedno. Ovo vidljivo je odavde, iako nismo u liniji. Ti skoga ptima, nolko. Igra sam sa sobom. Pa ne može napamet igrati jer ga mora odigrati. Nema o kome nju da. Ne, tu je, nije. Mora sići. Brat zna to da dobro igra. Mali jebem ti Bogoje, mali. Bravo! Još jedan priđi, sredina. Ne može, mali je brži od njega dup. To brži onaj, dobro. Gore, 1-0 ide. Sjed, nemoj pomoći. Samo sjed. Drga! Ne daj mu gore! Izbi lop. Pa nema kod njega faula kad se vidi. Ode! Sunce upije. Iza leđa. Pa dobro zamisli, ali iza njega. Daj mu iza leđa. Naići.
Ako ne naiđe do 8. Ajde, Barcelona, vidiš kako stavi, ajde. Nema ništa, gotovi. Šut više. Šut tamo, gotovi. Džabe bi dao tvoj bre. O jebem ti mali boga! Uvijek gdje ne treba dajati. Ne daj! Offside! Zapad je bilo treći put ne. Bravo! Oj, jebote, sve je to negdje. Jebo ti svoju majku! Pa jesi ti normalan čovjek? Nije pao. Ajmo izaći malo! Treba je pas. Ja ubiti od trka samo i pas. Razumiješ? Sve na nogama hoće pao. Bravo! Evo, dobro! Hitna stiže. Stela ali jedan, niste mi ušto još. Još jedan. Ajmo! Sad! Pa nije se nekada igrali sudi. Ako sudi, O jebe vam sulicu, koja jebe vam ti, napred. ne daj go njemu. Ovo napred, Ne daj go njemu. Ajmo sad, ajmo! Ajmo odbojica. Pa je tako, lagano jebe mi, laganog Boga. Da mu je dao for, on lagano dobro svijetli. Niko ne čuva se niko. Da je sad dao for. Samo igraj. Ajde, Barcelona, vodište 5 puta. 5 puta, 5-25. Nemoj to raditi odatle 40 metara, jebo je ti mater. Te ti jebo, pa podaj nekome. Nema od toga ništa. Ne daj, samo gore, ne daj gore. Ajmo! Bravo, majdi, majstore. Sad! O jebem ti Boga i ti sam previše igra. Samo igraj. Ovo je hitno. Dobro je. Ali neće jebi ga. A neću i da neću. Znaš kako ga preigravaju, kako ide.
Prije su u špicu, prije se vraća uvijek, da je imao lop. Dobra, idi. Bravo! Evo ga sredina! O jebe ti sunce! I tebi malom futbol! Daj ga! Barcelona probudi. Jem ga ne znam nija. Nego iz offside. A nije došlo, oni su spetli, ali njih dvojica slop. Evo, doj, ne mogu se Vreme kantere. doj, ne mogu se Vreme kantere. Oj, jebote, Bog, odskočila. Jebote, ključe jebote. Vreme kantere. Nema šta. Nije trebalo ne ustati prvu sam. Sam prvu, ko što imam ovdje. Živjeti, vidi lopta prema njemu, samo je prvu. Šta ima da ustati? Izađ malo, crveni. 11, izađ. Čemu imao stop? Tri komada, to je naša nada. Ova griješi, ona. Bravo! Dvojca, sudja, dvojca! Bravo! Žiža ti jebem, pičku. Bravo, Žiža! Riješi loptu malo. Ti snimatelju regulisate ovo da sudija ništa ne vidi. Televizija! Sve da snimaš. Šut tamo! Ajmo! Bravo! Još jedan lep! Tako je! Ili jedno može tako. Malo je sport. Drži čitavu njihovu naval. A jebem, Kako drži primio gol. Da. Švijetica s lijeve strane. Ubaci u gol! Dobra, evo ga! Samo mora zavati da suku.
To je bila nada. Bravo, Majdi! Tako se igra Barcelona. Bravo, Barcelona. Tako se igra. Nije se još javljao Filipović. Još 1-0 tamo, a? Nisu. Niko ne zna koliko je tamo rezultat, dok se ne javlja. Ne javljaju ništa ovi tvoji. Jel prenosi igli iz Pogradca? Ma Filipović tamo, ali slabo se on javlja. Pa kad se javi prvo istoriju priča. Ozbiljno, on krene, kakav je rezultat, on pita. Eto je naš. Od Kulina Bana na ova. Ajde, gotovi su malo, ajde! Jebote sunce, sam čovjek. Pa sam čovjek. Što sam to? A onda sam je preko gola bio. Pa nema veze sam, vamo, što šuta? Oj jebote, kakve veze ima ko da gol? Nemojte galant, nemojte. Biće to dobro, da. Samo treba je naš ovo. Pa da, sam čovjek. Dobro je. Da je ošutao sam je čovjek, a on mali fudbal igra, on mali, što sam mora dati mali fudbal. Sudiš, krović. Kakve veze? Sad je mora dati, sam je čovjek. Ide ovo. Bravo, majstor! Niko ne. Ovo ima 12 dana. 15 dana je. Svaka čast. Evo, da, ali ovo ti je šut na prvu. 1-1. Nema šta. 1-1. 1-1. Kovarov! 1-1 skok. 1-1. Bravo! Ajmo sredina napravi malo, ajmo sredina. Ajmo, to je to sudija. Pravi ovaj sudija. Maho je pomoć. Maho je pomoć. Ajmo upo direkt, ajmo. Hoće ko izvesto, neće. Ajde uti. Dule. Ajde duše da vas. Nema polkire tam jebote. Jebote Dule, ne onda sad ne bi ni vidio. Bliže malo vam. Nekad je Kad bilo bi Dule, bio pa krpači, mi bilo zdravo. Ajde, uvaci u nepije. Šta će mi Šta ću gol? I nam bi bilo drago, isto. Sudija odbakni! Sudija! Odbakni 9! Hoće će namjes mali jebeni. Uvaci u nepije, ovaj gol, Malanje, alo. Malanje gol, uvaci. Tvoje je da odvojiš 9 metara, nije njegu pomoćnika, alo! Ne uvoti. Njihov slobodan udarac svaki put ide i mjeri. Korača.
Halo. Može. Nema veze, super ja. Stavimo na 4 metra, ne boguj. Stavite, evo, super, tu osam, tu. Da vidim da će mjer. Ostari u tu. Bliže. Jeste, iz Donjeg Vodičeva, a u drugom poluvremenu došlo je do totalnog preokreta. Izgleda da je trener domaćih Igor Miljević uvođenjem Danijela Raškovića umjesto Danijela Lovrića pogodio pravu stvar i sada je već 3:1 za ekipu 13 Skojevki. Prvo je u 51. minutu Alen Semić povisio na 2:1, a zatim 3 minute kasnije i Aleksandar Majdanac se upisao u listu strijelaca i sada je 3:1, a čujete ovdje i ove žene. Ako je u Staroj Topoli sudija izgubio sat kod kolege Slobodana Borjanovića, ovdje se slobodno može reći da je glavni sudija Nemanja Petrović pomalo izgubio i kompas, jer sudi, to je sada već očito, na štetu domaćih igrača, što jako nervira i igrače 13 Skojevci, a bogami i navijače i navijačice. Tako da se ovdje rasplamsala igra na terenu, igra se pravi muški fudbal, a na tribinama je još žešće. Ona je 6. Pa nije loša. Ajde, Blini! Ajde, Pavko! Prošli utakmicu bio za ovaj bolji. Ako je Pavko, draga izvesti. Kataj. I prodare odmah da... Bravo! Evo ga druga. Odata! A što nije sad prvo prebaci dole? Pa ne, što se onako lijepo igra, što nije prvu šutu? Pa jest to sudija. Odigra loptu glavom i onda jauče, razumiješ? Pogodi ga lop, taj pad. Hvala Bog te jebe. Da. A ne, odigra loptu glavom i onda jauče. Neća ga udara na lop. Ne daj, gore! Izađ, hajmo izađ. Luka! Ne daj, gore, ne daj. Izlazi! Bravo, bravo. Ne daj mu Grigi da prođe. Nije baba na prodaju, taj. Tako je! Dosta je više tu! Ma neko on samo priča. Najbolje. Ja mislim da će malo kako bi bilo. Sve se imali od reagu. Firmo je, sačkaj, da će loptu. Čak ti uraš njega, vidiš kako.
Nije mali dobro. Ne, a mogu mu skoro da kako. Da. Udi dolje! Ti dobro, ovo sad ne picu što. Sundor! Vi Žižnog, jebem ti Žižnim Boga! Tako ona napravi baci pa vidi. Ajmo, naprijed! Oni majdi pera ne mogu odbići. Bog je, car je, zakonit. Moj brat. Idemo desno, druga desna, imaš Žiža, tvoje go! Jebem te, jebem mu! Vidite bi njih! A što mu daje tamo? Pa neko da, što on daje tako bez ze. Bolje da je šutne gore u Božju mater. Ako ne može ništa njemu. Na golman, može golman uraditi. Može golman, bolje vrati gol. Bravo, Majdi. Jebe, sunce, pa što zovete sudiju? I dobi kartu. Da, pitaj. Ne voli vas Skakić. Mora nešto izaglasati. Sve do koje srube. Da vas jebao Skakić. Poslije suđenja nije bilo kako je se Isus Krist radio. Ne može teb to sigrati, jebo. Samo oni dobiju faul na javu. Ajmo sad, ajmo, ne daj! Dobro je Miće. Pao je sam! Sam je pao, ovaj se brani. Pavkov ga zgazio. Ovo je Pavkov, ja. Ovo je nagazio. A mora kad Pred njim lije. Da, Zgazio ga Dušan. a sam što je ušao? Zgazio. Trči za njim, ova liježe pred njim, mora ga zgaziti. Smiješ gaziti. Znači ja kada par puta mogu zgaziti. Pa vidiš da je poredio se, pa kad nije mogao stati. Eno, sad mjeri. Gledaj, sad mjeri. Ja bi daj Bog, teo od 20 metara to živim. Sad što sad leži? Noga bilo i sjebo nogu. Pa nije mogao stati. Ovo je pada pred njim. Pali, ne daj gore, ne daj. Ajde, stevo. Kaki gol, taj. To je bilo prekšaj. A čiji prekšaj? Ovaj ne smije. A čiji prekšaj? Vidiš kako da sleđa. Ajde, Pavko ulazi! Sad kontra! Nemoj tako jako, ej! Ajmo! Ajde, još tako, ajde! Aj, Kovi! Je ustao ovo, jes? Ili ugodnjenje? Ono triko ovo, jes? To je samo dobro što Žila ode naprijed. Ode Žila naprijed. Jel to? Sad će ga Žile zaunuti jedan. Na brzinu. Uj, to. Dobro je mali. Ali slobodan.
Nije krenuo na vrijeme, nije stigao. Igraj! Evo li vam sunce, te vam jebem. Izbaci tu jebe sunce, pička. Jebe. To je penal. Nije speć komad. Mogu je svirat penal. Nije, on je. On 16 je svirao, on je... Ne, ovo prije. Bilo je dosta mjetko za penal. Sumnjivo, jednostavno. Ne, dvojica, to je bilo. Da, dvojica, da. Nije Javko. Koliko vas zatego Dule, ja rekao sad kad je Dule. A samo kućno. Koliko vas zatego, ja rekao sad kad je udari sunce, on je zaustavi samo. Majmune! To nije po mater, svoj više. Šta je bio? Ne može dragi. Udaraj ga kad je preskakao. Ovaj nije za hitne. Ovaj ne može stići. Slatko vode ima, Umijelo bijeg, on su. Jel, Dule, ima slatko vode. 11 minuta. Koliko? Ljekovića. Odbrojana voda, znaš, je to obično. Kad je opsije, ona odmah pomaže. Još za života. Ja vidim da ustao, nema, to ti je. Vato, manas. I ovo se je likarno. Da, odbrojana, to ti je. Čim je opsije. Rođio se naljutio pravo. I sad ga još izbaci napolje, pravilno, znaš. I onda se izgleda slovo unutra i onda kada i uvuči. Pa ne, nije ovo, na našem je prekršaj bio, ali on je izbacio loptu ovdje. Udri! Ajmo sad, ajmo! Izbacio loptu ovdje. Jebe. Kako je, ne mogu izbiti 16-terca? A mogli su, ali nisu. Oni su htjeli malo ljepše kontru da možda izbaciti. Razumiješ, pa nisu... Ne daj! Da išutaju bez... Što ću, idemo na grubu da ne sisaju. A jebe vam Bog. Pa penal, je. Preko sad je penal. Pa sleđa, jebio, šta će? Ne, što dvojica sa njim bilo, nešto. Pa sleđa, čisto. Čovjek prođe i brat ne ide. Ali najgore, on prođe njih dvojica. On prođe njih dvojica da stane čvrsto, ne može proći od njih. Kak je taj ne može? Na pravu stranu, ali je ne ima. Da bi je lakše udarat. Stante na loptu! Ima još 10 minuta. Možda i 15. Nema, ne 10. 10 minuta. Daj Barcelona! Dobro, sad ćemo. To je ono da Koljen dade ovom 4-1, opet nema veze.
Sunce, pa šta im je ovdje? Sigurno je! Vrati dolje lov. Još. Opet dođe isto, vidi. Evo ovo tom sestru. Pa sudija jeste gol na mene. Sudija, taj aut ne valja! Još da on gleda nasad, koliko ima do kraja. Trči u trenutku, noge mu u zraku, potpuno i baca aut. Jebote, Ajmo, momci, još 5 minuta, ajmo, još 5 minuta ima. Kako je, prođe. Pan, pan! Evo ga! Evo ga! Vidim ko kur. Kako će to promaći? Pa nije ovaj momak ovaj. To se grudno ubaci ubaci. Dušane, moram se ovo promašiti. Pa čeć, pa to sisama se ubaci ubaci. A udaraj sisama stalno. Bravo! Leđa! Idi, idi! Stiga, stiga! Hajde, Iza! Evo, ovo se grudno ubaci ubaci. Bravo! Stajavčeš, jebote, čača! Stajavčeš koju krizu na temi! Pola, ostane. Pa ni dirnate nije jebote, bu! Ajde, evo da griješ i daj. Evo, evo, evo! Šutaj! Nemoj da to djetu. Ajde ovo, Igraj! Ti jebem svoju majku! Jebem ti majku, ti jebem u pitu! Sudija, ko te platio, sudija? Jebali majku ti jebem! Šta je vama buska? Sudija, ko te platio? Sram te bilo! Evo mi vas, onaj koja se posla ovdje. Tam to jedna bandica. Čisti penal bio, jel da je Boro? Jedan! Ajmo! Bravo Gaja! Bravo Gaja! A jeste bezobrazni, brate moj mili. Pa sram vas bilo. Sram vas isti bilo.
Jebem vam, žubre zobrazni. Te vam jebem. Jeste brezobrazni, brate moj mili. Policija! Dođu nas! Pa kako vas nije sramota, brate moj mili? Kako vas nije sramota? Daj, sudija! Skoči uvace. Skoči. Go, ej, Izbiće zube, dečko. Kak ja ti ovo suci? Sudje, vozi. Nemoj konje, gledaj tu loptu! Vidite bi šut koji je, vidi onaj što leži napuca ga loptu. Napuca ga loptu i sad leži, jebem ti sve tu nedlju ti jebem. Cijel Mrtina gora. 1-1. Gojda. Aj je, pa otkud znam, bilo 1-1. To, da, vidi. 1-1 ne mislim da. Mislim da je 1-1. Kažu da je 2-1 za Lijevča. Šta? A nije. Ma neće mi dira studije, ne bojte se. Nemoj Boro, nisi ga bolje sudije imao na studiju. Ovo je Ajmo! Ne daj gor! Lezi! Valjaj se! Dobra. Minut jebo. Evo. Ajmo na to sad, ajde! Daj! Pa daj je jebo. Jedan je mlad, neće se jedan, ne daj. Ajde, sad ajde. Evo je! Evo je, šut, bomba! Halo? Da, jebem joj mater, tamo desno, svi Kraj je, može. Ajde, isprati. Ma nemoj, ajde, ovo će biti kraj. Tamo dok se ispričamo, to je tu. Šanse naše je za gol. Gledaj nasad, malo, gledaj! Šuteri tamo! Evo je Kantur! Sad nije trebao svirati. Kad nije svirao dok trebao... Treba penal. Ajde, čuješ, onda izbio gul. Koji gul? Ma ne, ja to ovdje, nije ovo Zvijezda, jebem ti negdje. Nije to zapiće. Nije ovo Zvijezdin stadion, Još bol, se krenuo pa se krenuo ovdje igra, mada po reakciji navijača ovdje su tribina sudija. Nemanja Petrović odavno je trebao da označi kraj ove utakmice, koliko će se igrati još sudijska nadoknada vremena, samo... A gotovo je sudija, nemoj da iznosimo mi!
Petrović, a ovdje ono što je bitno je 3:2, dakle gosti su u 80. minutu uspjeli da smanje rezultat iz Nesterca, da neko od domaćih igrača sa leđa je oborio napadača Plamena i sudija je pokazao bez razmišljanja na bijelu tačku. Nisu se čak ni ovi goropadni navijači Grbavaca mnogo ljutili jer je bilo očit penal, tako da je 3:2 i stvarno sada ne znamo koliko će se još igrati, mada očekujemo svaki trenutak. Ovdje su navijači 13 Kojevki više okrenuti nikako da slušaju, da saznaju rezultat zadnje kada smo im saopćili da je 1:1, oni su to pozdravili ovacijama, da je u gornjim Podgradcima 1:1 i to ide njima na ruku jer baš su tako nešto i priželjkivali. Ako rezultat ostane ovdje, a 1:1 bude u gornjim Podgradcima, poslije četvrtog kola ekipa 13 Kojevki zbog bolje go razlike za posjest prvu poziciju u regionalnoj ligi grupa Zapad. Evo vidite kakva je situacija, ono sve što sam vam pričao, ovi pomalo i ružne riječi upućene ali to je sastavni dio fudbala i možda... Reste. Pa to, ali kako je čovjek radio, ja bi se lično zabrinuo i za njegovu bezbjednost, kako će da napusti Grbavce, ali nadamo se ovdje su redari u velikom broju kod izlaznog, da tako kažemo, tunela i nadamo se da će oni bezbjedno napustiti. Uglavnom, ja mislim da ako se ne budemo više javili, dakle 3:2 je u sljedećem kolu. Ekipa 13 Kojevki odlazi u Dragočaj u goste ekipi Polet Krajišnik, dok Plamen dočekuje Slaven iz Dobrljina. Evo, sudija Petrović pogledava na svoj časovnik i golman Borković treba da izvede udarac i mislim čim izvede taj udarac da će i označiti kraj. Dakle, ovdje u Grbavcima ekipa 13 Kojevki. Čak nije još... Gotovo je sudija, brate moj, bili... O, sudija! Ne možemo. Sudija! Svi u 16 sad lopcija, to je opta grubi. Ne daj gore, ne daj! Sad sviraš, jebe! Staj Mirko, jebote, kruž, staj! Šta je tvoje da pričaš sa publikom? Staj, Bogu! Jesi pametan, druže. Dobro, mogu, bravo. Bravo, Barcelona, igrali ste protiv 2011 i 3 sudije Petare. Svaka čast. Sramotite sudije s organizacije Strava. Mirko, šta ti slušaš gledao ti jebe ti klub? Kako ne slušaš to? Pa da se ne dođe! Ni slopte u životu da mi. Alo! Bravo. Vrlo su samo sudi, brate.
Slobodno. Ma nismo vas mi to odbili. Nije to da je čuvaj. Šta je tu? Dobro je, vodi ja. Evo lopta, ej. Odlično, teško igra protiv suda. Svaka čast. Možete igrati protiv 11 igrača sudije. Držim predavanje, Nemce. Ko? Je li on fino održao predavanje kako treba da sudi? Ma ne. Svaka čast, bravo ti. Nek si po lekciju. Jeste pederi, brate. Sram vas bilo.